Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Марҳамат, дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтаринро омода кардам ва барои шуморо имрӯз пешкаш мегардонем. Дастгириёро фаромӯш намекунед, дар навор яктаи лайка бигзорен. ба шумо тамошои хубахоҳон ҳастем. Саломат бошед. Худованди меҳрабон ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигоҳ бидорад. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. ва ба сами ҳамаи бародару ва подписчикои канали Автолайф мерасонам. дар магазин бародарҷоно чухолҳои нав омаданд, сифатҳои беҳтаринаш, ҳама намуди мошинҳо дар чухолҳо ҳастай. нархҳо дастрас барои подписчикора пеш аз соли нав скидка дорад бародарҷону боз. номерҳои ма дар рӯи экран аст. занг бизанед. доставка ба тамоми шаҳрноҳои Тоҷикистона дорем. палатка, чихол, поликҳои нав ҳама омадан расидан бародарҷоно. BMW бародаро 2012 сол, объемш 3, бензина. як тамошо мекунем. тонировкаш чанд қай дига? 8 моҳ дига тонировка дошта. ҳуҷҷатош солона. ниёз бесак ҷо мемонем. тонировка ду рафтем. бензини холиай. 4 та электропакет, кожни салон, коробкаш автомат, мултирул, монитор, старт стоп, ҳама наборош кор мекуна. дукан дора. чанд та гуфтаси рака? чанд та гуфтаси? 220 220 мега бу муомила мешава. номеро табугу ака 93 093 4400 нама раванд занг зане када қатиш муомила кунен. мошини кайн ҳолидаса метавонед тариқи алиф кредит харидор намоед. Nexi-2 бародаро 2012 сол, объемш 1.6, на я ҳафта шида Москва омада. як тамошо мекунем. мақсад касе бигира худат аз тамошкаш мекунӣ ё худат? мақсад касе мошина мехара, ҳамин яка худаш чир аз тамош кара ва кала гирифтагия мақсад худаш мекуна мета. на салонш биёяд хушрӯ. бошро мебинем. бош. бензини холи ай ё? бензини холи буда. Nexi-2 4 диска. ақибош ҳам электропакет ай. я бор дига ши 4 та электропакет, кожни салона, коробкаш механик, инҷа мониторам часпондагия, састани зур, бензини холӣ. чанд та гуфтаси рака? 38 та бо муомила мешавам. 38 ҳамаги ака бо муомила мешаванд. номро табгӯ
938 934 65 39 65 اینم مرامت زنگ بزنه که قطعش ممنون نکنین و ارزون هم میشوه ماشین که این حال دسته میتونین طریق خلیف کردید خریداری نامه باردارو اینا مرسدس باردارو 96 سالای مقصد فیگوراش همین همه جوش объем никадагиай моторш همون мотори хичай як тамошо мекунем берунаш объем никадагиай як салоншо бинем بنزینی خاله گاز евро 4 داره چخیر گاز بنزین بده حجت داره ها 5 ماه دیگه حجت داشته یکی باش الکتروپاکت سالونش توزه 4 بالونی نه کراسکش هم زوره یگان جوش یگان چشتگی نیسته نه یک میبینی چخلوی نه 4 تا الکتروپاکت لوک داره یختون بینیم با ساسیانی زور برش هم بیام نیکدگی چند تا هفته شکر 55 تامگه با معامله میشه نمرو تا بگو 885 69 18 مرام زنگ بزنه که خطیش معامله کنین ماشین که این حلسه میتونین طریقی حلیف کردیت هم خریدار نامه استراجی کاروان باردارو 98 گفتیم ها که 98 های یک گشاش عبیرمش اساسین بالنوش نا کراسکش هم سازای هم عجوش نقی باش همه بینیم گاز بنزین ها که؟ گاز بنزین یک سال اوجا گاز بنزین سالونه اوجا داشته داره عقیبش هم الکتروپاکت های 4 تا الکتروپاکت коробкаш механикай کنسانر هم داشته سسانی زور چند تفسیس شکر؟ 55 تا میگم مساوی 55 تا با مومیله میشن نمرو تا بگو 3 تا 0 60 45 49 این هم علامت زنگ بزنین نکده قطعش مومیله کنین نه قطعش مومیله کنین ماشین که این حال دسته میتونین طریق خلیف کردتم خریدار نمین علامت زنگ بزنین نکده اپل دوتی برادارو 98 یک 616 بیامش یک تماشا میکنیم گاز بنزینه یا که؟ گاز بنزینه؟ بنزین خالی بنزین خالی یا؟ حجت داره؟ حجتاش قریب مونده بود چی دسته؟ این اساسه با اون شانسو داره داره عقیبش روشنای های بهشاش الکتروپاکت های این های یک تماشا کنیم با چند هفته سیرکه؟ 28 با مومیله میشه
номеро чанд аст? 987 987 07 07 98 58. 98 58. Инам маромад занг бизанед накада қатиш муомила кунед, мошини ки ин ҳол лесен. Метавонед тариқи халиф кредитам гирен. Маромад бародаро занг бизанед накада. Чаша бинед. Вагонаи Америкаи 450 гирви 2015 сум 984 78 70 00. Ин сасениш. Вагонаи. Ахи боша бинед. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошини дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.